ดูดอนมีนูเลปาอูเลนาวโปลกันรักสุนทัดเจียวโมชินอินฟูนันกุดกันเล่ากายตุยนี้กลุ่มท้องนิกุลหลวนงาออกตุบาร์นิกุลหลวนงาจัดเตจานาจุนมิซารัมสุงีดานลาวิปอลอันโดยดิ่งเตียซีเอ็มปูลัลดูออมายน์เรลดาวเทงนักจันโคตูมอโตโปลไทยปีนักจ่าสัวไทยไซคุมพายะรัลทวมตั้มทำเจ็ดอันกายYMA President Tharin Rittheihsi Dawnaki Donkhamtu chu Khiah an siding tia arel Rittheihsi Zuartu YMA in Dung antun Nunau Pawlsual Theu Pyusawthi Hotu Sutan u an kai Shuibu Thilin le Tazea Jairu Kopcha in Bom an thak chem chau PDF pakhat athi Thet Thet Khine Hrilawk naka Tel Thei loading ti thu thang pol kan run than ding kan thu thang achem tiang in ngai sak dinga klau som Mizoram sung Daan Loih pol doi an siding tia CM pulal du omain arel kan rama nam dang tam lutuk no Suah kan tum thu hi ka fil ani kan central way India ram Mizoram state sungi Daan Loih asilo le sianak cha Tel Loih pol doi so an siding tia Mizoram state chief minister pulal du omain arel Tuitumi Aizol district sakordai muni anman mi YMA Young Mizo Associations Conference Kompia Mizoram State Chief Minister Pulal du Omain tu vekin mipi maya arel mesi hi thu hi India Prime Minister Shri Narendra Modi le Minister of Home Affairs Amit Shah Polthon tubayi antonok naka rel tlang chiam chiami anlong kimpit mi asitia arel Myanmar si Mizoram sungilud Ralthuam pol aso khidu naklam silavin inner lane permit neilo vai asilole non tribal pol arel du son mi si tu khala aizoli vengkhe khata chun YMA thoi tangtlangin ma anlak thok re ro thu athu sima chun arel lang kumpuan thupi ramle nam hum hal timi thupi mangi anto mi YMA in khom puilian avoi som sari panga na thong ni kulhuan nga a Chief Minister Pulal du Omahin India rampi sungi Mizoram State sunga tribal intek mipi in non-tribal vaipoli tloklan theilo mi chawvau an nei nak are lang du nak le chui an chawvau hum hual nak ranga India ram dan poli akil him sakthu sir san thajet mangin khompi palai pol maya arel du nak sin alang chun athucha nelama Mizoram lenglami zauna thak u nawdang pol thoi pum khat sinak thuatel Leitun khurkhwa politics hoi herdan zau re rautika Myanmar ram khi apheldar lai dingi chumi chan rem changi rakla in unaw thi sen pe zomo pol ram khati din khom thei dan khwa khana tul tia afor fial thong khat zariat somsri pathumi Bengal Eastern Frontier Regulation BEFR dan nuai ILP dan tek chun ram khin mi phun hin mai le ram le chawwau hum hal thainak an nei thu chui dan chu nun tervi wawin Mizoram State sungi leiram le khorsung sokhal tual sung mi pita dik tak asi state lenglam mi in nei tu sinak an chau thailo ILP dan hi online systemi man asithangi state sungi dan lengi tu pol ol aite thian faina ki an man theithang ding thu YMA branch tin le tual sung thunei tu pol thoi tuan khom adu thu athucha achun arelang Dawnkhamtu rangi Tankhawhtu Mawtawpawl Theihpitnak cha Suah thei Mawtawpawl Dawnkhamtu rangi Tankhawhtu an sia chun tuan vau nei tu pol hna Theihpitnak cha lak a thei thlang tia mindat peng mipi ukhroi nak department chun October ni kul hluan linia thu an suah chui an thu suah chun mindat khopilak tuma ni hleinga sung Tankhawhi raktel tu silawle Dawnkhamtu ki zang hlei choi tan la tu mindat tual sung Mawtawpawl chu Vakok Motor Association member kat to in mindat peng sungi gate pola sia pek tu lautei an veiwa theiding thu antarlang gate kwan kai an ol ding hleya Vakok Motor Association member kat nei pol chu so peng sungi mipi ukhroi na ki an deal mi motor sia motor tea tinga motor tuma ting kha ti mi khal ol an si thainak dinga so peng mipi ukhroi nak thoi rel khomin an tuan thlang thu an rel asinan Sopeng sungi thilri phur mi ziri an dil mi kwan kai ve thung chu a huap tel loading Vakok Motor Association member ka tihlau siatter asilole anei khilau pol soram sungi motor sia nan ol thainak dinga mindat mipi ukhroi nak zunga
Dothlengnak ki Tankhawhtu sinak kat ratu athei tia mi pi an than Saikhumphai ya Ralthuam tam tham zet an kai India ram Mizoram state Champhai district sungi Saikhumphai khoram khamlaka Ralthuam tam tham zet kai asi tia Mizoram sungi media pakhat asimi bengwar na chun antarlang October ni kulhuan linia khan Mizoram sungi duty Assam Rifles Polin Champhai district sung Saikhumphai khoram khamlaka Ralthuam tam tham zet an kai Alan khanin report andong chiai Assam Rifles Pol chun chui an report nuthurin khamlaka an ba holi Ralthuam aphun phun rakthu mi pol chu an hai suaki an kai nga mi Ralthuam pol chu 60mm pukpi zun ruk rifle zun ni shotgun zun thum kutden bom pakhat 7.62mm ziandong somli 60mm ziandong somnga le biak pook nak radio set pani ansi hi an kai mi Ralthuam pol hi dan veki nuthur dinga Dungtlang Police Station an aptia Theihsi YMA President Tharin Rittheihsi Donak Dawnkhamtu Pol Khiah an siding tia arel kum thong ni kulhuan nga thong ni kulhuan sari sung Mizoram Central YMA President Thar dingi an khilmi pu arlal ngeta chun October ni kulhuan thum zani thucha arel naka Rittheihsi an Donak lam zini rak Dawnkhamtu chu Khiah an siding tia khau zetin arel pu arlal ngeta chun nat sia na ki ti nung son mangin kan minau pol le kan unau pol an that rero fifir le tual that an tamphai kan khotlang khal ahim non lo chubek him lo nak to tu chu Rittheihsi Zuartu pol hi an sitia arel Rittheihsi Donak lama YMA in chawza thoi tang rualin an ti thei dan danin ma an lawi voding chui an malak naka an lam zin rak Dawnkhamtu chu nun sim re rau khali ring khauter eu chu Khiah sak an siding tia arel phone Aizol district Sakordai chen kolon runi an tua mi Central YMA conference avoi som sari panga naka thong ni kulhuan ngai sin kulhuan sari tiang Central YMA aubiding pol an khil thari an khil tin mi pol chu President pu arlal ngeta lim en Vice President Professor Lalnun Tuanga New Capital General Secretary Professor Malsom Liana Vaivakon Assistant Secretary SF David Ngur Sangzuala Din Thar Treasurer ERH Dukima Damveng Financial Secretary MS Ralte Upper Republic Tipol Ansi Rittheihsi Zuartu YMA Dung Antun Mizoram State Champhai District Munmelta Branch YMA Chun an member sungi tubai Rittheihsi Zuar an kai mi te pathum an tula an rel sak nuwa kum thum sung khotlangi dung tun dingin mizan sun October ni kulhuan linia khan thu an thluk thu bengwarna media thauthawin atarlang Munmelta Branch YMA chun ramhlun puya kum hlairiat mi lalram nga ka kum somli pathum mi lalbiak tlwanga kum som thum pani mi te chu kum thum sung siat ni thania dung an tun ding thu khotlang information botisin tongrin nak mangraurin tlangan aw hiti tlang aw hi Munmelta YMA ti dan long silawin Mizorami YMA branch dangkhalin anti theudan khrimaraksi mizan kan thu thangi kanak tarlan zuak jive khan excise and narcotic department in October ni kulhuan ni simlama khan pomkon sauta ramhlun puya lalram nga ka lalbiak tluanga le mingthan zami te kutsungin methamphetamine silum k0 le 0.928 an kai Aizol district special quota anaklan si Nunau Pawlsual Theu Pyusawthi Hotu Sutan an kai tanin tari ram chen longlung peng sungi Nunau Pawlsual Theu le mipi pol nun rong zeti that Theu Pyusawthi Hotu Sutan chu anung damin an kai thu federal duwan che tat phoi polin an phuang October ni kulhuan khat jinglam na ji hlei khat ronga khan longlung peng sung chawni mo khosunga an kai mi si hi Pyusawthi Hotu Sutan hi longlung peng sungi SSPC ralkap tiralkap se keralkap se du I an cheleki an changwai thainak ding rang lamjin raksial sakring ring tu asitia anrel mipi in urna ka se civil mi pol kaina ka se Nunau Pawlsual na ka se som mang tuan na ka se longi nga hol pol paisa anak dil na ka se Sutan hi alusutu le aphur big pol asiring ring tia federal juwan che tat phoichun an phuang tua hin
Pyusawthi Hotu Sultan chu aswal mo tua mi pol ronga thu then sakre ro lai asi atul dan bek in makan labi voding tia anrel Shuibu Thilin le ta ZA gyrocopter bom an thak chem chau PDF ral kap pakhat athi sagai ram then Shuibu pengsunga SSPC ral kap gyrocopter in bom an thak chem chawi PDF ral kap pakhat athi tia tual sungmi polin anrel tuini October ni kul hluan nga jinglam na ji pakwa le minute somthum pasaria voikhat jinglam pakha le minute ra voikhat jinglam pakha le minute hlei khata voikhat tin tum thum rauri Shuibu peng ni tlak nak lam kawi nyong pinta khwa chu mong yua na ma khai si hung pok gyrocopter panin bom athak tia Theihsi chun tuisun October ni kul hluan nga thau simlam kaw na ji pakha le minute som nga a khan Shuibu peng thau tapin yin khwa chu mong yua na ma khai si hung pok thau gyrocopter panin bom an wathak la la I mi piral ka PDF pakhatin nunnak achan tia Theihsi nyang pin ta khwa chun mi pi to mo mi an lawi tapi yin khwai mi piral ka pakhat chu athi tia kan thei ti in tol sung mi pakhat chun arel chulong asir hi lo tuisun October ni kul hluan nga ni thau simlam kaw na ji pakhat le minute somli pasaria khan ta je peng mun pakhat chu mong yua na ma khai si zuang sok thau gyrocopter pani thau in bom an wathak lala mizan sun October ni kul hluan li sun dir luan deuh na ji hlei ni le minute kul hronga khan tara u airbase hi hung pok jet fighter pakhat chun magui ram chen yo mun rami thilin peng ni swalam kawa bom athak tia Theihsi tui rong tlun van rali SSPC ral kap council pol Tankhawhtu dan hi chu maktara rauri si mizan suni thili ni jet fighter bom an thak mi thua tol sung mi pakhat chun Ralthuam polin dawok le kaok nak re lawin bom an thak lok mai to mo mi chu an nei lo in khalan sia lo sualoi khoi si saklam kaw dewi hai muani moto ding pani abat athel deu tia arel do Thet Thet Khine Hrilawk naka atel Thei lo ding December tha nelami ralkap council to antummi rampi Hrilawk nak ding rang candidate min list sunga P2C song party kan ti Theu mai mi People's Pioneer Party PPPE chairman do Thet Thet Khine min arasuak tel velo tia Theihsi Kandung yan gong ram chen election commission ni candidate min list an tarlang mai sa khanchun do Thet Thet Khine min hi arak telnan tuitum union election commission in final thusuak sungi min list an run tela chun atel non talo do Thet Thet Khine hi yan gong ram chen amiuta hlot do constituent 2 me sanda ne ni ti si zomo dingin min arak thun tuveki amin atel non launak si an pu mo bik chu 68 residents timi condominium in pi sanak construction company asumlu chet billion zalai arak phum mi a company in min sian nak an nei an tu sethu chui asumlu khal asungral thui min sian nak anei ruanga tuveki Hrilawk naki tel an sian launak asiding tia party politics khoveli ti tia chun anrel chulchi kabai phaya jin pi le siyasan jin pi antonok nak lam somi 68 residents timi condominium in pi project chu do Thet Thet Khine le apasal u ong chaw wenin Cambodia bank isin paisa billion za leng lo choin anraksak 68 residents project chu achan khelin an Theih lo hlaya apartment pol khal an ap fum fe Theih lowi an sumlu choi mi khal an rul Theih lo tia an min siat thu anrel NLD party sanlai MP pakhat arak simi do Thet Thet Khine hi thong ni kulhluan khat ralka pi thunai nak anun lak nuin ralkap council pek mi lumhu wan than ke zeine pianleni ya cha thai kantimi social welfare relief and resettlement tlangboy din munle hotels and tourism tlangboy na ti pol arakai o tuizan tuan thu thang chu hitin kandu tok hri ding tual sung thu thang lam kanrun am dewi ram sung thu thang le ram leng thu thang se tual sung thu thang update pol khal achang Theihsi le ZAN tim dewa kadun Suah ter ding dudon mi nule pa ule naw pol nanza ten ZAN man nuam photu le